Luka, za početak puno hvala na izdvojenom vremenu za sudjelovanje u priči naše zaklade Nema predaje i posebno u kontekstu ovog projekta, to su stipendije za mlade, talentirane, uspješne učenike i studente. Nema na čemu, hvala vama na pozivu. Za početak kratko pitanje, trenutno i ti i tvoji suigrači i cijeli klub proživljavate najljepše trenutke, igrate Ligu prvaka, uspješni ste u prvenstvu, tu je svakako iznimno uspješnih nekoliko posljednjih sezona, svakako jedan sjajan period, jesi li ti osobno zadovoljan? Pa jesmo, zadovoljni smo za sad, uzeli smo ta 3 boda protiv Chelsea, Lige prvaka krenuli dobro. Živi smo u tom natjecanju Lige prvaka, vjerujemo da možemo i proći skupinu, tako da sve je dobro, prvi smo HNL-u i za sad jako lijepi trenuci. Kako bi sažao svoj nogometni put ti osobno, da te netko pita onako nekoliko rečenica? Pa krenuo sam sa 10 godina u Novom Marofu, nakon godinu dana otišao u Varteks tadašnji, sad je to Varaždin. Tamo bio 3 ili 4 godine, tad sam u kadetima dobio poziv za Lokomotivu, tamo sam se vrlo brzo priključio seniorima, igrao dobre utakmice, vidio me Dinamo i eto, sad sam ovdje. Što najviše pamtiš s tog početka karijere? Kako ti je bilo? Da li se sjećaš nekakvih baš situacija još zapravo, ajmo reći, u toj dječačkoj dobi? Pa, bilo je lijepo, bilo je... Znam da sam uvijek pričao tati da želim početi trenirati, tako da smo odgađali cijelo vrijeme, kao još si premlad, 7-8 godina. Tako da znam da je došla ta jedna godina gdje sam ja stvarno inzistirao i onda sam zapravo, kad pogledam današnje vrijeme, krenuo dosta kasno trenirati nogomet sa 10 godina. Tako da to bi izdvojio i prije toga igranja onako iza na školskom igralištu. Tu sam isto puno učio ovako sam neke driblinge i tako da bilo je jako lijepo djetinjstvo. Tko ti je bio tada nogometni uzor kad si bio mlađi? Pa tad za početak mislim da mi je bio Thierry Henry. Jesi li ikada možda kad ti je bilo teško, znači kad si počeo trenirati nogomet pa sve do danas, pogotovo u tom nekakvom djetinjstvu, da li si ikad pomislio odustati od nogometa? Pa nisam, sigurno da je bilo nekih teških situacija, u karijeri sam prošao i svašta se i pisalo i govorilo i bilo je trenutaka gdje sumnjaš u sebe, gdje zaredaš par loših utakmica, ali nisam nikad razmišljao o tome da odustanem. Kakav si bio u školskim danima, osnovna škola? Kako bi se opisao kao učenik? Pa bio sam jako dobar, zapravo do 5. razreda sam sve prolazio sa 5.0, tako da bio sam jako dobar. Onda 6. i 7. razred, tu sam malo pao, tu su krenuli oni tinejdžerski dani, malo pubertet i to svašta me zanimalo, tako da tu sam malo pao, nisam se toliko fokusirao na školu ko do 5. razreda, tako da poslije toga srednja škola, mislim da si isto bio jako dobar učenik, isto sam prolazio sa 4.5, tako da zadovoljan sam što se toga tiče. A ti si već, i kad si išao u srednju prehrambenu školu, zapravo igrao si sa 17 godina seniorski nogomet. Koliko je teško bilo već tad kad su krenuli ozbiljniji treninzi, škola, učenje, ispiti i, ajmo reći, završni razredni osnovne škole, pa onda srednja škola, koliko je teško bilo to sve uskladiti, a da budeš dobar i u školi i u treninzima? Pa sigurno da je bilo teško, to rano je bila škola, rano je to bilo buđenje, manje se spavalo, tako da sigurno da mi to je oduzimalo vrijeme i nekad nisi na trening mogao doći 100% odmoran, došao bi iz škole, dođeš na trening, budeš umoran malo, tako da je, teže je izbalansirati, ali kad se ima volje mislim da se može sve i zapravo mislim da se sve na svijetu može, tako i škola i nogomet paralelno može se držati. Završio si sportski menadžment na jednom privatnom fakultetu prošle godine. Kako je došlo do tvoje odluke za upis fakulteta i kako je došlo do odluke baš taj fakultet? Pa došlo je do odluke za taj fakultet zato što sam u sportu, zato što se tu vidim i dalje da tu mogu dalje nešto raditi u životu, a do toga je došlo isključivo iz toga što nikad ne znaš šta se može desiti u nogometu, može doći do neke povrede koja nažalost ti može i uzeti karijeru, da jednostavno moraš prestati igrati nogomet, ne daj Bože može doći do nekih zdravstvenih problema ovako, tako da htio sam imati nešto iza sebe i
u slučaju da se dogodi neka takva situacija da se mora prekinuti karijera, da znam da mogu dalje nešto u životu raditi. Kako bi opisao sad taj period studiranja i fakulteta, isto da trebaš neki onako sažeti samo rezime svog studiranja? Pa dobro, ja sam imao malo drugačiju situaciju zato što sam upisao da to bude izvanredno, da ne moram dolaziti na predavanja, zato što to sigurno ne bi bilo moguće uz nogomet, tako da kad sam mogao dolazio sam sigurno na predavanja, pomoglo mi je da više naučim toga za ispit i sigurno da pomaže ovako sa nekim situacijama u životu, puno se toga može naučiti na predavanjima, ali da, bio sam izvanredan, nisam bio redovit kao ostali studenti, tako da više sam se fokusirao samo da budem spreman na to kad dođe ispit da naučim ono što treba. Šta ti je bilo najzanimljivije od predmeta? Najzanimljivije? Baš da moraš jedan, recimo, izdvojiti. Pa rekao bi osobne financije. To me onako, može se vidjeti šta se može ulagati i ovako kad sam već ušao u taj nogomet, puno sam toga učio od svoje knjigovođe, tako da tu sam dosta toga povezivao, to mi je bilo jako zanimljivo. Šta ti je bilo najmanje drago od predmeta? Najmanje drago? Ne znam, ovo mi je dosta teško pitanje, ne znam šta bi mogao tu izdvojiti. Možda neke stvari ovako, poslovna logistika, to su možda bile stvari koje me i nisu toliko zanimale, tako da možda to. Što su rekli to i kod kuće kad si odlučio upisati fakultet, zapravo u tom cijelom iscrpnom tempu i treninga, utakmica i svega? Pa bili su presretni, oni su i zapravo najviše inzistirali na tome da idem na tome i ja sam bio, nije da su me trebali puno nagovarati, ali bilo im je jako drago i to je bila isto njihova životna želja da isto uz nogomet završim i fakultet i da budem uspješan i što se tiče obrazovanja. Da li namjeravaš možda nekad u budućnosti upisati diplomski? Pa htio sam, ali sad sam nekako odlučio da zapravo sve posvetim nogometu, a kasnije imam u planu da upišem i diplomski, da. Šta te zanima, da li isto u smjeru sportski menadžment ili nešto drugo? Pa isto da, u smjeru sportskog menadžmenta ili možda nešto isto što se tiče financija i ulaganja i tako nešto. Koji bi bio sad kad pogledaš cijeli taj period tvoj neki savjet mladim i učenicima i studentima koji su istovremeno i sportaši, bilo individualni ili u sklopu neke momčadi, ili koji žele postati jednog dana, znači uspješni i u nekoj karijeri i u sportu? Koliko truda, rada, odricanja, učenja je potrebno, neka tvoja poruka? Pa moja poruka je da se sve može, da jednostavno ako čovjek želi, da se može i da je najbolje krenuti dok smo još uvijek mladi, dok se završi srednja škola, da smo još uvijek, ajmo reći, u tom nekom džiru da učimo i što prije, ajde bar da riješimo te 3 godine, a kasnije za diplomski se može vidjeti, ali eto, moja poruka je da sve se može u životu kad se želi. Koje je bilo najteže odricanje za tebe? Pa ne znam, ovako kad pogledam druge ljude, kako neko živi, to jednostavno gledam na to da je meni bilo to prelijepo, tako da puno je ljudi u jako teškim situacijama, tako da odvojiti malo nešto vremena i za učenje, mislim da nije nikom problem, samo jednostavno treba to htjeti. Kad završiš nogometnu karijeru, gdje se vidiš jednog dana, što bi volio raditi? Da li nešto na tragu ovog što si spomenuo kao najdraži predmet ili ipak nešto u nogometu? Pa nisam još toliko o tome razmišljao. Vidjet ću, sad mi već malo i kroz glavu ide da bi možda i ostao u nogometu, ali vidjet ćemo, neka prođe karijera pa ću vidjeti šta sam napravio u životu, a kasnije ćemo razmišljati. Zaklada Nema predaje pokrenula je danas natječaj za dodjelu stipendija za 10 mladih učenika i studenata koji su iznimno uspješni u svom školovanju, ali su ujedno i sportaši. Znači da su uzorni i u školi i na fakultetu, ali i uspješni u sportovima kojima se bave. Koliko misliš da ovakva podrška u financijskom smislu u današnjem vremena može olakšati mladim osobama, njihovim obiteljima, ali ne samo možda olakšati, nego biti poticaj da nastave biti izvrsni u svemu što rade? Pa apsolutno, svako je ovo je hvale vrijedna akcija i mislim da će puno pomagati mladim ljudima i što se tiče obrazovanja i svega i ovo stvarno za svaku pohvalu da se ovako daje nekome pomoć i mislim da se vrijedi boriti za to. I za kraj neka možda kratka motivacijska poruka?
vjerujte u svoje snove, vjerujte u sve što radite. Hvala puno Luka i evo, čast nam je što si danas bio s nama. Hvala vama.